biz 11 класстың һәм гомумән мәктәп программаһының иң авыр программалар, иң авыр темалардан берен өтәсәк без. Иң авыр тема. Шуңа күрә мөмкин тиклем игътибарыгызны диеп, мөмкин тиклем минең һәрбер һүдемдә тыңлап, һәрбер һүдемдә итегездә калдырып утырыгыз. Чөнки дәрестең барышы шуңа барсак, бер икенчесенә бәйләнеп китәсәк. Геометрия дәресәме, бер-беренә икенчесе бәйләнеп китәсәк. Шуңа берәр төшенеп калдык, аңламаячак. Килештекме? Килештек. Шулай ярдәм итәргә булган. Тема Аталабының Мостай Гариповның айтып булган төндә трагедияның күп яклылыгы. Баштан баштайбыз. Мостай Гариповны беләбезме? Беләбез икән. Айтып булган төндә аңлашылып тора. Трагедия. Тавышлар. Нимә ул трагедия? Шуны башлап китәйек. Трагедия төшенсәһеннән. Әйдә урындан. Яуап бирәбез. Нимә ул трагедия? Кызганыч, бер сифаты кызганыч булды. Так берәү үлеп кала. Кайгылы. Фашига. Так хәзер бөтен бергә йөргән кызганыч, фашига, һәлак була. Кызганыч. Аллага кайгылы бөтә. Димәк, менә бу трагедияның бөтен сифатларын ханап сатты. Трагедияның бөтен кайгылы булуы мотлак микән юк микән? Кайгылы трагедия була микән юк? Мөйле хәлдә трагедия булмай. Әйдә менә без әйткәндәрдә, кайгыру, кызганыч, йәлләвез, бөтен бер күз менән генә аштырыла, бер төшенсәмен, бер күз менән түгел, бер төшенсәмен. Геройның кисерештәрен бер төшенсәмен генә аштырып калыйк. Менә кызганыч, йәлләвез, миндә кисереш. Һәрбер герой. Кайгы, тагын да икесен синоним тагып калалар. Фаҗига бар. Я. Тагын бер башка телендә бик шәп матур күз бар, синоним шул күзгә. Башкарып нәйбе? Гыр. Газаплану. Дөрес. Димәк, газаплану, рухи газаплануы. Геройның рухи газаплануы. Физик түгел, бу тамагы, рухи газаплануы. Так, менә ошо сифат трагедияның төп сифатының бере. Геройдан яки геройлардан рухи газаплануы. Бу беренчесе. Икенчесен әйттегез, кемдер һәлак булу, алагы фаҗигале үтәтик. Дөрес. Һәрбер трагедия өчен геройдан фаҗигале һәлак булуы мотлакмы түгелме? Һәлак булу түгел, анда бәлкимә тәҗрибәләр аерылыша, димәк, аны шулай рухи газаплануга бәйле бит инде. Мин конкрет сорам. Һәрбер трагедия геройдан һәлак булуы мотлакмы алагында? Түгелме? Үлмәһә, дөрес. Димәк, геройның һәлакәте һәрбер трагедияның финалы булуы мотлак түгел, шулай? Алага булуы мотлак түгел. Хәзер бөтен әйткәндәрне йыйып кына бер билдәләмәгә һыйдырып карыйк. Нимә була ул трагедия? Бер төшенсәң онтып. Һәрбер үлем трагедия була микән, юк микән? Юк, шулай ук. Һәрбер үлем трагедия булмый, һәр трагедия үлем белән бетмәй. Аны шуны бутамагыз. Так, хәзер бергә йыйып кына ошо билдәләмә биреп калайык. Димәк, трагедия нимә ул? Трагедия геройдан газаплы, Миндә рухи газаплануы белән озатыла барган һәм түгел еш кына уның һәлакәте белән тамамланган художество әсәр. Димәк, трагедия геройның рухи газаплануы белән озатыла барган һәм еш кына уның һәлакәте белән тамамланган художество әсәр. Аңлашылдымы юкмы? Аңлашылды. Бу кайтасак булган. Трагедияның күп яклылыгы. Нимә аңлатал күп яклылыгы? Күп яклылыгы. Менә бу терминны менә астына язып куйдым. Рус әдәбиятында бу йөртелә полифония дип. Яңшынан хәтерем будан академик Бахтин дигән менә Достоевский дигән вакытта. Димәк, теге яки был художество әсәрдә өйрәнгәндә, уны бер ясылыкта гына, бер геройлар системасында гына өйрәнергә ярамый. Төрле яклар, сәбәп йөртә ягынан. Ни өчен булай? Ни өчен бул тигеләй? Тикшерү. Һәр беренә җитекле анализ бирү. Һәр беренә. Менә шуны без бүген дәресебездә әгәр килеп сыкха, мөмкин булса, эшләп карыйк. Килеп сыкмала, күренеш юк. Хәзер хикмәт кел. Кыскасына була беләгәдер мәгән, шулай бит? Хәзер мен шундайрак бер конкурс, иң кыска хикмәткәгә. Иң тулы хикмәткә түгел, иң кыска хикмәткә. Бер исә әйләнмәгән, кем әйтеп бирә ала? Әйдә, Резида.
Был айтылган төндә трагедияһы безнең борынгы башкортлар арасында бара. Бында иң тәүҙә мөхәббәт тураһында бәйән ителгән Акрет Мәнзибәҗәт бер-берен яраталар, ләкин Тәңкәбикә үзенең борынгы башкорт халкының гореф-гадәтләренә, юлларына ышанган өсөн уларның мөхәббәтләре арасына төшә һәм өлкән улының кәләшен яки шәфәкъте алып бирә егеткә. Шуның арҡаһында уларның мөхәббәтләре арасына төшәләр инде һәм улар айырылалар, ләкин уларның тәндәре айырылһа, уларның йәндәре айырылмый һәм улар бергә калырга теләйҙәр һәм барыбер ҙа осрашалар. Шуның өсөн дә уларҙы ҡаты язаға тарттырып, уларҙы бүреләр улып йөрөгән, ай тотолған төндө уларҙы яланға, далаға сығарып ебәрәләр. Эролар ҡыуалар, шәбе? Һәм бында шулар һүрәтләнә тагын да ошо иң тәүҙә башҡорт халҡының нисек итеп һуҡыр күҙмән тип әйтәм икән, ошо йолаларға ышаныуы һәм ошо йолалар алдында баш эйеүҙәре һүрәтләнә. Иң төбө шул. Рәхмәт. Мин теләгәнде әйттем. Улдан хәҙер саҡ күңелеңә сит һалып китәм һуңғара. Килештекме? Килештек. Тимәк, бына төп ҡыҫҡаса йөкмәткә ошо булды. Ҡыҫҡаса йөкмәткә. Төп конфликт нимә тирәһендә бара? Төп конфликт. Тимәк, мөхәббәт, Ырыуҙың был мөхәббәтте ҡабул итмәү. Шулай бит? Төп конфликт. Әйҙә иҫләп ҡарайыҡ әле. Әҙәбиәт, ғөмүмән әҙәбиәт тарихынан, сит ил әҙәбиәте, рус әҙәбиәт тарихынан бындай моменттар бар микән, юҡ микән осраҡтар? Әҙәбиәттә бар. Шекспирҙан башлап китһәк, Ромео һәм Джульетта, Ләйлә Мәжнүн, Ферхат һәм Ширин, башҡа бик күп һанап китәләр. Менә күп һанлы һинд кинолары, мексикан сериалдары, алар бөтәһе шул тирәләрдә. Нимә был Мустай Кәрим был осраҡта уларҙы ҡабатларға ынтылды микән? Әллә булмаһа уларҙың башҡортса вариантын беҙгә биреп ҡарау уйланы микән? Был башҡорттарға ғына хас. Башҡорттарға ғына хас тағын берәсә белән улай тип әйтергә уйлаһаҡ беҙ. Әйтеп була. Беҙ Мәжит Ғафуриҙың өйрәндек һеҙҙең менән ҡара йөҙҙәр исемле трагедия. Анда нисек? Шулай түгелме? Унда ла шулай. Нимә? Хәҙер Мостай Кәрим шул тиклем бер ҡатлы кеше микән ди ул? Шуны ҡабаттан һөйләп бирергә теләр микән? Әллә башҡа сәбәптәр микән бында? Башҡа сәбәптәр булһын өсөн хәҙер беҙ менән ҡарап китәбеҙ. Тимәк, һеҙҙеңсә төп конфликт бара йәш ике кешенең мөхәббәте һәм ошо буларның мөхәббәтенә ҡарата ырыуҙың ҡарашы, мөнәсәбәте. Шулай бөйөк француз мәғрифәтсе Жан-Жак Руссоның шиғыры. 1270 йылда Сен-Этьен урманында бер-береһенең булган мөхәббәтте башҡалар ҡабул итмәгән арҡаһында үлтергән ике йәш кеше тураһында шиғыр. Шул хәл, шулай. Здесь прах покоится двух молодых влюбленных, восставших против всех обычаев исконных. О грешники, мораль церковная кричит, девица чувства им, а рассудок же молчит. Ошо бит. Алак юлларын башҡаса тәржемә итә. Тимәк, йырҙа шул оҡшаған, шулай бит? Восставших против всех правил исконных. О грешники, мораль церковная кричит, девица чувства им, а рассудок же молчит. Был ике йәш кеше тураһында. Беҙҙең мөнәсәбәт ниндәй булырға ҡарата? Ниндәй мөнәсәбәт? Ҡыҙғаныс, тағын, йәлләүес, тағын. Ана булда килә башлаған, инә башлағандыр бит. Хәҙер йәш итеп килә. Мөхәббәт нимә икән, әҙерәк килә башлағандыр бит. Шундай мөхәббәткә һоҡланыу тойға юҡмы ни? Ғорур һоҡланыу тойға бар. Әлбиттә, бар. Саф тойғаларына. Тик шулай да бында икенсе нимә ҡарай. Девица чувства им, рассудок же молчит. Беҙҙең күңел һоҡлана барға, аҡыл өндәшмәй. Аҡыл өндәшмәй. Беҙ күңелебеҙ һоҡлана, аҡыл өндәшмәй. Ә ни өсөн аҡыл өндәшмәй икән һуң? Был осраҡта ла аҡылға таянып. Беҙҙең аҡыл нисә өндәшмәй икән һуң? Беҙҙең аҡыл кемгә яҡын? Тәңкәбикә яҡынмы? Аҡсаҡалдар яҡынмы? Әллә аҡ егет менән Зөбәрәт яҡын? Күңел әлбиттә аҡ егет менән Зөбәрәт яҡын. Аҡыл. Шул аҡ һаҡалдар хәҙер күңелгә шик һаламын. Демәк, хәҙер бөгөнгө йәмғиәттә йәшәйбеҙ бөгөн, шулай бит? Төрлөһө бар. Тәртипһеҙлек, аҙғынлыҡ, урлашыу, хатта үлтерешеүгә китәләр. Мына ошо бөтә
Күренештә булмаган өчен безнең мөнәсәбәтләребезне нимә яйлап тора? Тәртипкә урнаштырды. Нимә бүген? Бүген. Акыл гына икән. Кешеләрнең бер-бере ямгият яшәгән кешеләр бер-беренә мөнәсәбәтен нимә яйлап тора? Власть, там. Закон. Башка питает конституция, административ кодекс, уголовный кодекс, һәм башка. Закон. Язылган закондар. Уларның һәр берсе өчен яуаплылык каралган. Урлаштыр икән. Отырып тор. Хуштан икән. Күлә. Я башка шундый düşünсәләр. Күрәгезме? Закон безне яйлаштырды, безнең мөнәсәбәтләребезне. Ә ул вакытта булган икән конституция, уголовный кодекс. Бар шу аңхакалда Мин конкрет табелем булганмы юкмы? Кодекс, уголовный кодекс. Бар батча Димәк, бу вакытта бердән-бер кешеләр арасындагы мөнәсәбәтне яйлаштырып торучы көч булып, сыгыш ялаган. Юла. Борын-борындан аксакалдар, атай-отайдан килгән юла. Борын-борындан. Аңлайсыңмы юкмы? Юла булмаһа, ямгиятта нидә генә булмауы мөмкин. Юлга китерәгезме? Шул закон, ялынмаган закон. Юла, ыру кануннары. Игътибар Бүгінгі күндә бітті, мына бүгінгі ялған закондарда болуысы кешіні кім тек үйретеді? Демәк, бұл вақытта болған закондарды шулай аша атлап өткен кешілерді үйретеді? Яқшымы ол закон? Насармы? Кейін бұл емгетте ештен екен? Anlaşılan mı yok mu? Latin teriminde bir makal var. Doğru, lex sed lex. Zakon katı, lakin bu zakon. Zakonda bir tekşiriге bizim hukukumuz yok. Yakşı mı yok mu? Böyle boyuna yaşayın, böyle yemgiyet. Demek, ular da şu zamanda yaşayan yemgiyette yaşayacağız. İşte, boyuna işte. Demek, ulardan muhabbetin hukuklarına başa gururluk menen, көңіл menen kabul etmez. Akıl menen, ularning adımlarını kabul etmez. Biniyetse. Yakşı mı nasıl ol biniyetse kimse. O bir de etki yemeyelim, ular vardı, etki yemeyelim. Aydan, yolların, kanından aşağı atlap sıkan kişini takip etmeyinse başka bir yok. Elbette, demek bir tragediyanın bir hızı var. Akigit menen Zübeyir'in muhabbeti hem ularning menen münasebetleri. Anlaşılamıyor mu? Bir hızı var. Lakin tragediyanın bu hızına bizning bik az bo'lar endi. Mustaqim men aytib o'ynam xursand bo'lganda aytaman. Mustaqimning asanligi bir etligindagi. Bir etligindagi. Bu nima yashirib qo'ygan bo'ladi deyish. Nega sir yashirib qo'ygan bo'ladi deyish. Tak. Ishlaymiz. Dengizda kelib ketib qolgan bo'ldi desagim. Nima bo'ladi? Aytdi. Akigit Zübeyir'ning muhabbati bizga bu tragediyaning üst görüşüne, şu iceberg'ning üst görüşü var mı? Anlaşılamıyor mu? Bizga ko'zga ko'rinib turgan ulushi. Bu tragediyalar, uning ko'zga ko'rinib turmagan, tura berilib turmagan ikkinchi ulushi da var. O iceberg'ning ast görüşü aniq. Zübeyir'ning akigitning tragediyani jamiyat qabul etib olmaydi. Shunga ko'ra ularning tragediya bor. Tragediya shunday bo'lgan kishining o'zining ishida. Tashqi tragediya, eski tragediya. Kishining o'zining ishida bo'lgan mumkin. Bormi shunday tragediya bunda yo'qmi? Kimning ishida ekan u? Shafaqchi, tag'in. Ayting qizlar. Tankabikanin. Bormi yo'qmi eski tragediya? Bor. Meningcha, hatto ko'pga zo'rroq. Kim u tragediya? Bizning uchun. Esa. Bir yandan? Tak, arı başlığı. Babysit. Anda iki variant var. Babysitler de babysitler de. Çünkü uygan iri olan baby olup kalır. Karagıları, mana tragediyanın en güçlü ülüşü buna uçuran gelip sığar. Bir kişinin içinde iki duygu yaşayır. Bir yaktan onun tabiat tarafından kalınan eserlik duyguları var. İkincisi yaktan onun babysit. Bir yaktan o eserlik duyguları bularak balları için cevaplar. İkincisi yaktan o babysit olarak ballar için ya tugul, ayamiyet için, arı için cevaplar. Arıda tertip buldurup onun işi, hizmeti. Anlayalım yok mu? Bana o şeyi göz kıraş almanın içinde.
Ошо ике тойгы көрәшәр. Әсәлек тойгы һәм власть яуаплылары. Власть яуаплылары. Демәк, мына ни өчен язылган был трагедия? Мына бер кешенең исендә ике төрле тойгыны хәйдәреп карау максатында. Хәйдәреп. Кызганычка каршы икәү генә булһа, бик шәп булыр иде. Монда өченче дә бар. Өченче дә бар. Тәңкәбикә әсә, тәңкәбикә бибисә. Та кем ул тәңкәбикә? Хатын-кыз. Әлбиттә хатын-кыз. Ну, әсә буларак та. Юк, юк, кеше буларак хатын-кыз. Аңлаймы? Кеше буларак. Һәркемнең үзенең йомшаклыклары бар, хаталары бар. Аңлаймы юкмы? Һәр бер кеше хатынын азат түгел, яңлышудан азат түгел. Уның яңлышулары бар. Хатын-кыз өченче ягы бар. Ул яңлышты әсә буларак, ул яңлышты бебисә буларак, хатта ул яңлышты хатын буларак. Бер тапкыр. Һәм шуның емеше булып, яңлышуның гомер буе язалап йөрүсе юана. Аңлайсызбы? Мына был трагедияны күсәйтә. Күсәйтә был трагедияны. Күп күсәйтә. Күсәйтмәс ине был трагедияны. Был эш яңлышу өчен, был хаталану өчен ул җавап бирдеме, юкмы? Бирде. Җавап бирдеме? Кем алдында җавап бирде? Уның үзесендә кыен да инде, күрүгә үзенең балаһын эшләп тору. Так, моны. Азапланып. Ямгият алдында, башкалар алдында ул җавап бирдеме, юкмы? Җавап бирмәде. Җавап бирмәде. Яшереп калды, җавап бирмәде. Мына ошо тойгы уны гомер буе эзәрләп йөри. Таудан тәгәрәп бирәләр, кар. Кар тәгәрәп бара-бара епшә карга, лурай үсеп китә. Мына ошо уның исендәге ошо хата, яңлышы, бинаят әйтмәм, бинаят түгел, яңлышы. Бер кеше яңлышынан азат түгел. Яйлап, дурайып барып, уны һаман гомер буе эзәрләп. Нимә дип аталар бу? Кисерстә. Исендә әлбиттә, исендә ташлаган. Гафу ителмәгән гаип тойгысы. Гаип тойгы. Гафу ителмәгән гаип тойгы. Аңлайсызмы? Гафу ителмәгән гаип тойгы. Әгәр дә ул касандыр яңлышы өчен тиешле язаһын алса, бәлки уның был газаплаулар ул тикемдә булмас иде. Шулай бит? Бәлки ул һәм был соракта да ул тиешле адымды яһай алыр инде. Я бер якка, я икенче якка. Ул адымды яһай алмады. Я балалар ягына, я акыллар ягына адымды яһай алмады ул. Уртада калды. Уртада калмады, бөтенләй. Аңлайсызмы юкмы? Әгәр дә шул гаиптыгым итләп калыр, менә башка предметтан укыганда башка темалар үткәндә, был төшенсә кирәк булса, гафу ителмәгән гаиптыгы. Моны гомер буе эзәрләп килә. Мына шу трагедияның сыганагы башы. Мына ошо ялап үсеп килә. Һәм мына ошонан сыгып, ул уйлай. Мин касандыр яңлыштым, касандыр хата кылдым. Һәм шуга күрә мин бөтә газапланууларым шунан килә ди. Кемдер мине ошоның өчен Тәңрем башка күсме, мине ошоның өчен яза бирә. Демәк, мин касандыр йөрәгемә буйһындым, акылыма буйһынмадым. Шулай бит? Хискә бирелеп киттем, акылды тыңламаенса. Шулай бит? Яңлыш булдымы бу? Яңлыш булды. Хәзер уның улы Акъегет хискә бирелгәнме, акылга бирелгәнме? Хискә бирелгән. Шуга күрә ул үзенең хатаһын кабатлап куюдан курка. Үзенең хатаһын кабатлап куюдан. Шуга әйтә ул. Нимә дияр? Йөрәк менән эшләмәгез. Йөрәк тыңламагыз, акылды тыңлагыз, акыл менән эшләгез. Акыл менән эшләгез. Мына уның төп конфликты, тәңкәлек. Мына үч яклылыгы. Бер тәңкәлеккә үч яклы дип чыкты безнең хәзер. Бер яклы үч яклы дип чыкты. Димәк, кайдалар дәрәҗәдә уны аклар калабыз. Кайдалар дәрәҗәдә яклар калабыз. Кайдалар дәрәҗәдә уны гаепләп була. Мына был кеше, ысын кеше. Хәзер йөрәгән дигән кешене, был яхшы кеше, булмаса кеше. Ягъни тормышта анда кеше булмай. Тормышта булмай. Тормышта булмас. Әдәбияттә булган тиеш түгел. Кеше төрле булган тиеш. Яңлышулары менән, мына мен алдыда торам. Яхшы кешеме, мин насар кешеме? Бүтән гаеплек. Яхшылыгымдан сарлыгымда. Аңлайсызмы юк? Мына тәңкәлеккә шулай итеп кабул итәр диген. Мына уның яңлышлыгы. Мына ул бит улын махсус рәвештә этәрмәй. Ул махсус рәвештә этәрмәй ул бигә, язага. Ул уны коткарырга теләй инде. Коткарырга теләй. Аңлайсызмы юк? Коткарырга теләй.
Әлбетте ауыр. Әлбетте режиссер башын хеке, жоқтыр, мен аңлай алмаймын дейді. Мен де аңлай алмаймын. Мен де аңлай алмаймын. Егер де қойып қара өзіңді шын орнына. Кеттік. Артқа. Бір есе болады артқа. Аңлай алмаймын. Мына шу. Малды үстін көрмәтінімді. Шәфәк қайтсын пысқайын. Малын алды. Бәлки. Нөбір бит хәзер Ул бит мал үзендә кала дип шуга кызыгып бит улына биреләй шәфәкте мал өчен акча. Мал өчен акча өчен микән? Ул бит шәфәк менән бик күп мал инде инде уның аруына. Ул шул сөткә гитмәһен дип кала инде. Аны һуңа түгелме ул? Бар, иң беренче юлмарда үлгәндән һуң шәфәкте активитка алып бирә кемнең фикере? Акакалар шулай дип уга әйтелә. Шулай дип әйтәләр. Анда мал кысылганмы юкмы? Тәүдә. Башына шул уйгыла. Тәүдә мал кысылмаган, мал кысыла һуңнан. Мал кысылган. Рызкылы баскан. Кыркыла үтмәй уның башына шундай. Баскан сатат кана. Я мизгә бер ягидән. Агай үлеп инде калса, ебәрмә бер яттарга. Ул кызылысын сарган такмак түгел дә инде ул. Борыннан килгән. Юла. Зөбәрҗәт мәнә кирәк ярешкән бит уның атаһының васыяты. Атаһының васыяты. Васыят. Булда бит һаман булып тора. Васыят күскәйән кәҗәкүгә. Ия. Васыят инде зазат мал мана алышкандар уларның төзелгән. Әмма үләм шәфәк мәгълүм яшәтер әмма акыйфны яшәтер үләм ул шунда дөрүшне түләм әсәлек ягын. Бәлки. Дөрүшне түләм. Ләкин унда Мин үземнән фикеремдә сезгә тагын уйламаям. Акыйфтың унда измәйт тә башлаула азык та инде. Ул рухым менән һиятмәштә измәйт итәме юкмы? Рухым менән. Барбер отып бергә яшәү. Янем монда шәфәкәгәндә булса, янем минем Зөбәрҗәт ягында. Үдәлә йөрү бит. Вакыт динә. Иптәш Рәстәмдан бүләк эшләп бирүен үтенгәнем. Ошо картина буенча, трагедия буенча. Ул миңа эшләп бирде. Миңа эскизен бирдем, тема әйттем, идея әйттем. Ну әйттем. Үзем китап оқып сыкмайынса, ул урыс егете. Үзем китап оқып сыкмайынса эшләп бирмәйм. Үзем оқып сык, бөтенләй минем бөтен идеяларымды алып ташлап, үзем эшләп биргән. Кем ул монда? Трагедия. Бұл трагедияның финалы. Инде бер кимәлдә реалистик ерлек менән монда символистик ерлек бергә кушылган бұл картиналар. Мин утыралар үткән генә шулай реалистик ерлек менән. Кара фон, караңгы фон. Тотылган ай. Һәм ошо караңгы фонда якты юл. Якты юлда бер пар, ике пар. Ne için yaktı yol anda? Ne için yaktı yol mu? Eğer de onlar yeni etsi olgan iken. Saflık, elbette saflık. Raşın olsun da toplanalım. Saflık bu anlaşım. Ben kevike obrazın ayarıktığını aldığınızda skulptür ve kullanmak gerekirse ayetigen neydi materyal anlaştığını. Karagal. Nindeler kimede ağaç bilen birge şayet. Böyle geldi ağaç bulup ağaçtan ayarıp düşkən şayet. Ayarıp düşüp gider. Bu hungar momenta. Şöyle biz dedi materyal anlaştı. Ninde materyal anlaştı yani bu. Karagal. Taş. Karagal. Yer. Tağan. Havul da değil. Bu. Görmeye gelme. Boldan işlengen. Художник шундай түшенсе беріп, бұны болдан іштеп қойған. Болдан іштеп қойғанда тек бұңға табан бол неме іштеген? Сатынаған, ереге башына. Аңашыла ма yok ма? Аңашыла. Демек, кәуде қамысы тұтып берген, шо дектен қаты, қолы, қаты рухлы болған тәңкәбекке, соңынан ханған. Hatta dərsigdə alğan məliyirəb düşkən deyib. Əlbəttə onu mən biləcək deyil, mən məliyirəb düşkən deyəndə şöyle dərsigdə şöyle alğan, məliyirəb düşkən deyib. Bunlar ne məğmud deyib, falan, rəstəndən, bunlar deyib, işə otura. Demə oldu indi?
Belki Бүркіт балалары belki. Рәссамның фигурасы бұл ақсақалдарында отыралар. Білмеймін, менің қызығышым бұл картина. Рәссамның өзінің құқығы бар. Білемін. Мында құттары бұтағын хындырып тауылған. Өзінен сұраманым, шада өресі қарай қалып, не үшін хындырып түсті екен бір құттары? Жоқ, тәңкелікке білек та, тәңкелікке білек. Білек та, бір түсті. Сағыштырып, олардың ғұрып ғадеттері қалай? Әлбетте. Демек, әру қанындағы нетектен көріп үстілман, ақиқетмен өзгәріпті қорға құқықтары болғалар. Ошы болғандар, бұлардың немәді хәнді. Немәді үші қақшаны, бұл қанындағы. Қақшаны. Екі түшінсе көрәші, трагедияның моментында бір яқтан баса әсәрек тойға, бір яқтан баса байбесәл, власть яуыпталға. Шуға яраштары өшті музыка табыға тырышқайным. Таптым бір музыка, әлбетте сифаты үшін жауап бермеймін, çünkü ауыл ерінде бұндай музыканы табуы бек ауыр. Бұл Гетенің Фауст трагедияны yazılған Бетховеннің музыкасы. Тыңна қадар, мен тыңнағында қалмасы болмасымын. Бұнда екі күз күрешер, ихтивайтып тыңна, екі күз күрешер. Музыкалы күрешер. İştirip, көңілді күрешер. İhtiyaç mı?
Nindeydir? Adımın, yanlışlığın, iş kılığın, kazançların, hükümetlerden, yavmaha akıllardan, yarlıklardan aldı, yapılanıdan aldı. En birinci sıratta anılar katırışız. O kişinin anılara. Sebep nindey? Hem hüzünte nindey olsa. Anlayalım mı? Hüküm sığarma bir tapkırda anılar katırışmayınsa. En birinci sıratta anılav. Şunu anlamına göre. Ya hüküm ediyor, ya akılav, ya akılkav. Şu katmarlı obrazların tanım biri. Elbette men akıllarga sakırmayım. Yarlıklarga sakırmayım. Tek şurada anılarga sakıram, anılauga dıhrayım. Bir katmarlı obraz. Bu obraz bütte men okugan edebiyatda tiskar obraz etip berildi. Men anbay görmedim. Şurada bu edebiyatda yazgan. Udun Allah istihimini yürütülgen işe ondan iblis zatından olup sığa. Kim o? Derviş. Elbette bu tragediyanın ölüşünde, tragediya bir kısa vakit alır, evet. Tragediyanın ölüşünde bir tane birinci de aklıyla yarlı kadar almayız. Evet. Var bulmuşum ben, o piskere gibi. Var bulmuşum ben. Uynadık, yürüyenim tuğdura. Biz bu tragediyanı onanla başladı işliyoruz. Allah'tan başlayıp. 40 yıl aldan başlayıp. 30 yıl. 30 yıl aldan başlayıp. Yanına medreseni tamamlagan. Şekirt. Nime dep sığıp gitti o ilge, halk arasına? İslam'dan bir nime diyor? Nime taradan sığıp gitti? Nime de bir gana dervişler burun? Herge izgilik. Bir-biringizge do'st bo'linglar, bir-biringizga to'g'ri bo'linglar, bir-biringizni yaratыңыз, yaxshilik ishlayinglar, gunoh qilmanglar deb berganlar. Ular ildan ilga yurib kishini yaxshilikka, izgilikka, to'g'rilikka, do'stlikka tiyibga saqlab berganlar. Shunday ildan ilga butun dunyoning butun rohatlaridan voz kechib, butun o'ng'aylikdan voz kechib berganlar. 1 yil yurib, 2 yil yurib, nima ko'radi? Nasarlik, bodoqlik, ozg'inlik. Onun hüzleri kişiye var biter mi yok mu? Yok. Men ularda izgilikka, to'g'rilikka, do'stlikka saqirdim. Ular o'zlarining oltin saraylarida yashandilar. Niye et hüsratdilar? O'zlarining qolgan odatlarini tashlab tashladilar. Albatta bu tragediya ichida u pul etib berilmaydi. Nima deb ilmdan o'qigan kishilar, izlaganlar Bunun sıkıntı Alexander Sergeyevich Pushkin'in hem Mikhail Lermontov'tan Peygamber isimli şiiri. Пророк. İşteler bir Lermontov писал. С тех пор, как вечный судья не дал сведения пророка, в глазах людей читаю я страницы злобы и порока. Demek kişilerin münasebeti olan indi bu. Barmak tuttup koyatkenler. Ballarına koyatup koyatkenler. Bana gülah gelme. Bu bizgilik taşıyım, to'g'rilik taşıyım, işlerge öleşem deyip yürü. O'zining kiyimine qarag'in. Ninde u basira, ninde u az, qayersi? Oğlum hech vaqt o'xshab qo'yma. Shunday bo'lib qo'yma deb uni men fahm etganlar, fahm olganlar bor. Anlayapmi? O buta bo'lmishim bilan, buta ishonchim bilan, buta dunyoni arqab bilan voz kechib bergan. Menga to'g'riroq ishlaydi, menga izgiroq ishlaydi, menga yaxshiroq ishlaydi. Uning buylari senaga borgan boshqa qilma. Ishlar iltifot aytmadi, barcha kulib qaraganda. Anlayapmi? Demak, Darvishning bunga buna tragediya berilgan o'sirinna shunday bo'luvidan kim aybdor? Kishilar o'zlari bitta. Bir tragediya esida biz necha tragediya topdik? Ko'p. Bir yoqdan haqiqat munosabatning arav bilan arada munosabatda tragediya. İkincisi Tankabika'nın isinde tragediya. Darvishning isinde tragediya. Ul da bir yoqdan sınavda onun o'tgan o'ta yil hiylat bergan ko'zlarining boshi keladi ona. Boshi sig'adi. Demak, uning isindalar endi kurash bor. Balki rejissyor bo'lib ketadi. Hamma o'sha tragediya bo'yicha endi spektakl bo'ladi. Mana shunday qaraysiz, kimdir birinchi planga chiqaradi. Haqiqat manzillarning tragediya birinchi planga chiqaradi ekan. Albatta Tankabika'ning tragediya birinchi planga chiqaradi ekan. Hatta mümkün indeler kıymetli üstelmeler kırtıp dervişten obrazını birisi plana çıkarmak mümkün. Mümkün. Eğer de mümkünçilik var, yağıtsı oldu. Tragediya hani. Şul diktim anlatın tragediya oldu. Ben böyle geçkine obraz. Böyle geçkine obraz. Onun tragediya şul diktim. Şey, ömür boyu şefakti yaratıp verir.
Өндәшәм ошкыла юкмы? Юк. Мына ул теге басылыклы трагедия. Өндәшмәсәң, буйсынганлык. Минеңсә, һәркемнең язмышы билдәләнә үзенең характеры белән. Ак-егет әгәр шунда баш күтәрмәһә, уның язмышы икенче төрле була иде. Ялсыгы шунда әгәр дә чак баш күтәреп сакха, өндәшмәй калуында, ну, язмыш бәлки саклы. Кешенең характеры үзенең исендә. Шулай ук ихтибар итеп карагыз. Шәфәкътең трагедия. Шәфәкътең трагедия. Трагедия түгелме ул? Трагедия. Катышкыс трагедия. Катышкыс трагедия. Ел выртыган күчләп кияүгә биреп. Тәндүләрен ире. Шайлар, ире булар өчен хәзер. Сыйып китеп, икенчегә китеп. Бүтән күз алдында өйгә эш булып, шундай булса, ялсыгы менә шәфәкътең трагедияны асып биргән. Бұл дәресеңдә дә бик кызыклы үтте. Мин башка вакытта дәресләрдә укытучыларның әйе дип йөпләп торулары миңа нисектер уже өйрәнеп бөтелгән һәм ул кызык булмай торгайны. Ә бүгенге көндә агай менән талашып дигәндәй Билешіп, аралашып отыру, нисектір дәрт өстеген хымақ, сәмлендіріп тейдерді, өз фікіріңді уға аңлатып, уға барып биттіңізсің күрашу, нисектір қызық болды. Хәм ысынап та біз әсәрдің ісіне еніп кетіп, ағайман аралаштық. Шуның соң қызықлы болды. Мен бал Мұстай Кәримдің айтылған түнді әсәрін тек өстәңгін ағылығайны, тек ошо дәрістәгіні ағайменен әңгәліп отырып, ошо әсәрдә бик нык төптән аңланып. Без менә нидә үтәбез, баян драманы шулай үтәбез инде, уны тикшерәбез дә бетә. Ә менә бында бит без төрле образларның төрле яклылыгын каранык һәм бер уйлап караһаң, ул безгә әдәбият дәресе түгел, ә тормыш дәресе лә булды. Һәм ул безгә үзебезгә менә тормышта юл хайларга, үзебезне дөрес итеп тоторга ярдәм итте дип уйлыйм шу дәрес. Дәрескә ингән максатым укучылар әзер җавап алып сыгырлар дип уйламадым мен дәрестән. Күпме дәрежә күбрәк һорап сыгырлар дип уйладым. Минем бер бик ни бар. Кылыклы ягым әйтәм, укучыларга мин шик халык ятам күңелләренә. Алар уйландыру максатында һәм башка максатта күңелләренә шик халырга. Җавап тәкъдим итмәйм. Җаваптар үзләре табарга тиештер. Бәлки мин биргән җавап менән ризалашмаслар, бәлки ризалашырлар. Күп вакыт аларның үзләренең фикерләре бар, мәле дәрестә күрдек, үзләренең фикерләре бар иде. Аларга каршы килмәйм. Үземнең фикеремне тагыратырым. Шу мөмкин тиклем әзер җавап караганда күрә хөрап сыкында. Хунан ялап тормыш барышында үзләренең аңкимәл үсү процессында җавап табарлар бу сорауларга. Мен балалар тәрбияләүдә һеҙҙең иң төп маҡсатығыҙ, иң юғары маҡсатығыҙ нимә? Иң юғары маҡсатым минең кеше тәрбияләү. Шәхестә түгел, геройҙа түгел, даһиҙа түгел, батырҙа түгел, кеше. Тәрбияләү, уҡытыу түгел. Тәрбияләү. Тәрбияләү өсөн кем әдәбият уҡытам. Әдәбиәттең бурысы шул. Аңлай белеү тәрбияләү. Аңлай белгән кешене тәрбияләү. Уйлай белгән, аңлай белгән, фекерләй белгән. Аны бая дәрестә әйткән һымак, кемдер хөкем ителгән, ярлыҡаудан, яҡлаудан алда иң беренсе ятта аңларға тырышып кеше. Һуңынан гына ошо этапты үткәс кенә анда шәхес, герой, даһи, бөйөк кешеләр.